chỉ bêu le COVID-19 chung cha nga hianin a chevela ti tam thei khop me tun tuma point discrimination chung cha India mar sakmi ten discrimination kan to dan claim kan soyenga hemi RRAG anti Rights and Risk Analysis Group New Delhi based on rights group ho inan talan dan chuan February ni sari le March ni somni panga chung rot pokan case somni pati lai hetiang chi India mar sakmi te hate crime kan tiang chi hi ominan soya tam tak suan kan ria tun Sunday lok pokhan Mysore lama chuan naga pahni anin mai thei ka supermarket a thil lei tur kha at kudor ha tu te khan phal lowa hami chung cha khanin Krishna Raja police station a thu boy thel wania Chandra Gupta Commissioner of Mysore Police ina soilan mangchon an manager le khami outlet a chuana bul alu na bula staff lo duty pakhat ne hami pani police custodian om to atia chutiang chuanin banzana po khanin MPhil scholar pakhat Manipura mi kha marsi somni pani khanin Vijaynagar Delhi anvenga hotur kha mi kumsomga borwell mi pa khanin chilte lo chaka coronavirus te lo tia tiang khanin India mi te hi India marsak mi te kan chep view me tu lai ripui lenga hian chu lo po chu Mumbai a khanin cancer patient kumsom sari pali mi kha akhanu nen apartment complex an lu kha security kan lo phal lo ringot maya chu March ni som pro ka thil thengania an tilai vela in tirin tun malam athani thatum kalta te kon lo ten lo om to thin tho si kha katiang chi ke kan dia tin March ni kuwa a khanin March ni somnia zo khanin Gujarat ta pon naga mi pakwa lai mai chu an lo quarantine lui to ni achan engma om lo symptom pon nei chong lo maro chu Chinese mi male pu kan di bang khan hemi mongoloid looking people kan ti te kan tur na sa ya heta hianin engtia malak chi nge ni neso notice student organization kan ti te po hi kan nei ya ta chon KSU te su kan ti all some student union te MZP te pon te la TSF te Tripura student federation te pon te he ho te point main le na hianin te tiang lama hianin kan zir lai te le na thokom te him nan an right him nan hianin ma lak te po angai viawa chu an lo to fo thina tun loka pokhan chief minister zom tak puzoram thanga pokhan Twitter ate po ne tiang lampang hi adu lo dan te le vui thu te pokha arol tar lang he ya MHA kan tia Ministry of Home Affairs te po hianin ni somni pakatan state le utia he tiang lampang discrimination among chi te benglo chi turin sarkar ho tu te po riat tir to he ya tilai hi aboi tha khop me ke ni Mizoram ge po independence te kan lo sual to kan mudai thei si lo ba state kan han nia thatte te Indian ni theina tura hian kutilam mainland lamina hetianga milo endong thin hi apoi khop me om dan thiam te po har hetilai hi ripui leng kara kan unaw zil lai te le na thok mundang om tena tuana belsa na han dong hi chu al thu takalak si ani in reta chu wang chuan tukina po hian hetilai chung sang hi kan han soi lang ani lo me Nimin khan ami kan Shileng chanchin kha kan soi lowa voin chu ami chung cha hi soi han tum le tai la voina ka tukina ka don a hi chuan India hian COVID-19 positive hi sang khat le za somni pani anom towa he hri thi pui hi somthum an ni to ni khowel pu mang chuan noi sari sangli le somko panga in positive case an neya thi pui hi singthum sangthum janga le pakua an ni to ani hi nimin thil ani awangin tula chen danglam le to inkaringa thil hi adar kar biang te pa danglam thut thuta chu wang chen tuna ka soi hi leite sani ati theilowa hemin lo en huna phejon lailal mo zalal mo then phejon nak tu ka te pen lo en dei te poli theya
ka thu so hi chu outdated view to mai thei bawk ani chu hetiang ang thil thangai chen thilom dan ania ti chuan apung hi antam chho ve zela nimin Sunday kha case thar za chuang a zona ni thum a omna anita chumi omzia chu infection hi a ve hi ampung chho zel ti na ania ma se ta hian state in an report le Union Health Ministry na anhan confirm hi ain anglo ve a etalan dal hi chuan Union Health Ministry hian confirm case ani hi sang khat le somni pali ne in thi hi mi somni pasari ania atlem zok amaro chu hemi tlem zok hi adik zok ti na ni chuang lawa state report te po hi an laron ti kim chang lo ani mai thei zoka hemi Union Health Ministry zok hen chanchin bu lam la chanchin thar lam a hen an nan thok chak zoka chuan Maharashtra hian tuna hian i positive case hi nga ber to a mi zani pathum positive case anaya Kerala hian dota mi zani le pani anei boka ten Gujarat a hian mi somnga le pariat case anaya mi pangan thi to a chu tiang vel chu kanom dan ania ten chanchin thara da pai lo khreto nga hemi Spice Jet pilot pakhat khan positive ashi kha ve ve tlat maya ani kha international flight ta po kallo ania tia ve nge ni ti kha an shlei theilo an zong me ka ni tichuan emi Srileng reng a hian a vei masaber hi an zong chuak thina a vei masaber atang hian thil tam tak hriat tur a omani an tia mi thiam te chuan chu a vei masaber tak hi hriat chian chini lo na nga a masa pol chuan yerin oman tia chu helaya Kaikuang Wuhan City ya Guanan Market antia Kaikuang zuar tu Peter kumsamnga pasaria upa hi anin anria ani hian ani hi hetiang damlo pui mi somni pasari zingami masa mi somni pasari zingami ania December ni som khan ni kumani chu December ni som khan hritlang chawa kha damdoina ein entira chuta chuan hemi hritlang damdoi satli hi anlo pe maya ti chuan atu ka chuan engmala an theilowa wangin hospital akal le chuan December ni som paruka chuan acha ngoi na tele engma a ti thatholo na le tharji anti hi omzela wangin uhana damdoi lian ber Wuhan Union Hospital apan le ta chuan hetia avakal hian doctor ta chuan anlo quarantine a chanchu ta hian hemi coronavirus thar hi aleng ani ti hi hriat chu ani to wangin quarantine ti chuan January tha aron kai kha chuan thakhat an enkola henu hi adam chuaka namna ta chuatir ani vele ta ani chu thil omdan ania ani hi chuan akai masaber ani ein ring vaklowa
junram thierna akalna bazar khami an thil zona bazara junram thierna akalna tanga akai ni in ain ringa ma se hi engma afin fia theilowa ani aya kai ma satur hi midang pon thei thowa amaro chu ani hi akai ma sapol ani wa hian ani hian zir chiang vele de rek ni in an ron zia ka ni kan program pakhat tunlai ti te po hi eng tin te mo tu mo thil chin chang an thadeu te an ma ni in lama an phone in video non la se te po ka han ti chho deu hleka ei tu na pu hruai tluanga pu hruai kol ni na ati ang hian khang te kha alla khom nga tunlai ti te hi eng tin mo a program hi ti le da nom lo mi mo le ti te po kan ngai tu kan ti thei ani chuan tunlai ti hi TV ron ti chhuale te po kan tumanga kan chuak thei te ani chuan hei home crusade Frederica le team tena an nei mek hi kan hrewe kanga ni lai ni thleng hi an extenda emia wang hi an program dang po hi anei lei theilowa ni lai ni bak hi an ti chun jom lo chuan TV lam po he min ti chua sak thei to chuan arin oma chung te chu beiseina nei chungin tunlai ti po hi engemo emi lockdown chung jo pakhate motal hi chu kan ti chuak thei do lo mi mole te chu kan han tia chung te po chu lo ngai chang ta ula ti chuan Mizorama kan positive case nei chun hi Enkolmek ania Falcon Referral Hospital ani hi tunai hian harsatna atok tran meka ICU te po tirte angaya ventilator tirte angai changa oma amar chu tun hi azual kai hun lai berani antia he hun hi aton tlang thei chuan thatlama pan chhole do nani chumi om je chu ama taksai na natna ado ve na kan ti immune system khan na aron thok ve to anga te chuan ataksa khan he hi aron do anga kan taksa hi pathian min siam dan hi adang lam khop ma na do thei tura siam ania na tam tak hi ke mani taksa ina alo do ve thei na hian anne thina chu heng tianga po hian tuna COVID-19 awangna dam chuak le kan ti po hi tunai dam doi pakhat ma mu chuala ni lowa ain ven na dam doi po thri lowa ati dam na dam doi po thri lowa chu wang chuan hemi hi adam chuak le kan ti ho hi an mani taksai na thrik ado ve thei da khan na aron tho awanga thrikte an taksai ti thi awanga rondam chuak le an ni jok ni hian alanga chu wang chuan tuna kan shikve mek Enkolmek po hi doctor la mida dam do pek te ne na tangwal khan ama taksa chakna le immune system khan he shiki ane chho tura ngai la dam takin alo chuak tura po ngai tai la kan tong trai na te se zeli la a tho me